ikhulu namashumi amane nesishiyagalombili. Ikhulu namashumi amane nesishiyagalombili. Inkosi Busisiwe uPhakama wenhlanga. Sisanda Asmisa Izwi likaJehova leza kuSamueli lithi, sengiyasola ngokuba ngibekile uSawuli abe inkosi, ngokuba ungihlukile akawagcinanga amazwi ami. Wadabuka uSamueli wakhala kuJehova ubusuku bonke. uSamueli wavuka kusasa ukuya kumhlangabeza uSawuli ekuseni. Kwabika kuSamueli kwathiwa uSawuli wafika eKhameli. Bheka, wazimisela inkumbuzo wesuka wedlula wehla waya eGilgali. Samueli wesuka waya kuSawuli. Sawuli wathi kuye, mawubusiswe uJehova
ngilifezile izwi likaJehova. uSamuel wathi kuyini lokukhala kwezimvu ezindlebeni zami nokukhala kwezinkabi engikuzwayo? uSaul wathi babuya nazo kuwo ama-Amaleki ngokuba abantu bayeka okuyizona ezinhle izimvu nezinkabi ukuba bamhlabele uJehova uThixo wakho. Ezinye ziqedile impela. Samuel wathi kuSawuli, yeka-ke ngikutshele lokhu akushilo kimi uJehova ngalobu busuku. Wathi bekhuluma-ke uSamuel wathi lapho wawusemncane ngokuzibona kwakho awenziwanga yini ube yinhloko yezizwe zakwa-Israyeli? uJehova wakujoba ube yinkosi yakwa-Israyeli. uJehova wakuthuma endleleni wathi hamba uyoqede impela ama-Amaleki ulwe nabo baze baphele. Awulalelanga ngani izwi likaJehova, kepha wagijimela empangweni wenza okubi emehlweni kaJehova. Sawuli wathi kuSamuel, ngilalele izwi likaJehova, ngihambile ngendlela angithuma ngayo. uJehova ngimlethile u-Agagi inkosi yama-Amaleki, ngaqeda ama-Amaleki impela. Abantu bathabatha impango, izimvu nezinkabi nempahla okuyiyona yayinhle engabayiqeda ukuba bamhlabele uJehova uThixo wakho eGilgali. Samuel wathi umnikelo nemhlatshelo iyamthokozisa yini uJehova njengokuba kulalelwe izwi likaJehova? Bheka, ukulalela kuhle kunomhlatshelo, ukuqaphela kuhle kunamanoni ezinqama. Ngokuba ukuthakatha kuyisono sokuhlubuka, ukukhonza imifanekiso nezithombe kuwubuwula. Ngokuba ulidelile izwi likaJehova, naye udelile ukuba ungabi inkosi. Sonke njengoba silapha singabantu ababiziweyo sabizelwa indaba engaphezulu kwabantu bomhlaba. Lento esikuyo ayingangawo umhlaba. Amen. Ingaphezulu kakhulu komhlaba. Iyawesinda futhi nomhlaba. Kodwa thina uNkulunkulu usibizile ukuba sibe khona phakathi kwayo. Ukubizwa kwethu sibizwe ngezwi likaNkulunkulu. Salilalela izwi likaNkulunkulu njengoba besihlabelela sithi sasindinda. Wafika uNkulunkulu wasimisa, wathi bantu abantu maningi, kuyekeni lokhu okuningi kangaka enikwenzayo. uNkulunkulu izinto eziningi enizenzayo akazithandi, akazithokozeli. Ufuna ukuba nize phambi kwakhe, nihlale phambi kwakhe, nibe ngabantwana bakhe, nimkhonze, nenze okuhle phambi kobuso bakhe. uNkulunkulu athokoze ngani.
uNkulunkulu akanidalelanga ukuba nibe yifa likaSathane, libe yifa lomubi. Zonke izinto enizenzayo zijabulise uSathane. uNkulunkulu yena angaze athokoziswa lutho ngayo. Abangayazi ke laba bantu uShembe lento ayikhuluma phakathi kwabo uma esefikile. Wayesethi wozani ngamkhombisa ukuthi uNkulunkulu uthini. Wayesiyaqala uShembe efundisa. Ukufundisa ke maNazaretha ukukhuluma izwi ukuthi abantu baligcine balenze. uShembe ke ukwenzile lokho phambi kwethu. Wasifundisa indlela okuhaywa ngayo kulokho kuNazaretha. Njengoba sihlabelela isihlabelelo sakhe lesi ukuthi thina sahamba savuma sakuyeka konke okubi esasiphezu kwalo, samlandela onephunga elihle. Leli verse lesibili liyasibopha lisenza abantu abanecala, ngoba lithi siyazidinga thina ezokumbonga, thina esabizwa sasabela. Ngabe kunjalo kithi sonke yini? Kungabe bonke laba bantu uShembe ababizayo ebabizela izwi lakhe bakuleso simo yini sokuthi siyazidinga namhla ezokumbonga, thina esabizwa sasabela? Noma bahlubukile balishiya izwi leli uShembe ayibafundisela. Le ncwadi esifundile ikhuluma ngomuntu owayekhethwe uNkulunkulu, emthanda kakhulu enjengathi njengoba silapha nje. uNkulunkulu usikhethile ngokusithanda. Bebekhona abantu abaningi abanethi, kodwa thina wafike wasikhetha. Sithi isikhathi njengoba ngihlale ngisho uShembe afika kuleli, kodwa akuthanga mayesefikile kwase ukuthi lonke lelizwe esikulo la kwaZulu laselibanga amaNazaretha. Baningi kakhulu abantu abangabanga amaNazaretha nabaphikisa ukuhamba kwakhe. Kodwa kukho lokho bakhona ayihambe ebakhetha. Asazi ukuthi ezulwini kukhethwa kanjani, nokuthi laba abakhona phambi kaNkulunkulu abanjani, nokuthi laba angabakhethanga abanjani. Asikwazi konke lokho, indaba kaNkulunkulu. Naye lo muntu obesifunda ngaye wayengumuntu nje efana nabo bonke abantu. uNkulunkulu wayesiyamkhetha, esemgcoba, esemenza abe inkosi phezu kwabantu bakhe. Ningakhohlwa lokho ukuthi wayengeyona inkosi yabantu bakhe uSawuli, wayeyinkosi yabantu bakaNkulunkulu. Uthi-ke uma esemkhethile le ndoda endala uSamuel okuyiyona yamgcobayo eyayikade imi endaweni yokuba ingabe iyinkosi. Ethi yabona-ke njengoba semgcobile nje, lento omi kuyo inkulu kakhulu. Uma uhamba kahle phambi kukaNkulunkulu, ukugcina uNkulunkulu akufundise kona kanye nalaba bantu bakho, uNkulunkulu uzawuhamba phambi kwakho nawe akwenzele okuhle. Uthi kodwa uma umhlubuka uNkulunkulu, akho lutho oluhle oluzawuba khona ebukhosini bakho nakulesi sizwe osiphethe. Nathi uShembe usibize kanjalo. Semase siphambi kwakhe wayesithi bantu bami, kukhona izinto uNkulunkulu angafuni banizenze.
khona izinto uNkulunkulu afunayo ukuba nizenze mani lana anizile uzohamba ngokwenu uma niphambi kaNkulunkulu anizile ukuzoba ngabenu nizoba ngabakhe ngakho ke laleleni izwi lakhe nesikhathi sonke akukho kunye engibizela khona ngibizela ukuba izwi likaNkulunkulu nililalele olilalelayo alugcine akunakwenzeka okunye futhi nempela-ke bavuma-ke abamlandela uShembe njengoba nihleli nje nalandela uShembe liyaphuma-ke izwi Samuel tshela uSawula ukuthi ngithi akahamba ohlasela isizwe samaAmaleki abulale bonke abantu abakhona abulale imvu abulale imbuzi abulale inkomo angashiyi lutho la bantu angafuni bahlukumeza abantu bami bephuma ekuhlupheleni kwaseGibhithe wayesephuma uma eseyilwile lempi lelikhehla alikho empini wayesefika uNkulunkulu ebusuku Samuel ngiyazisola manje hawu yini baba na lo muntu engamgcobayo ngabenza waba inkosi akagcinanga ngamazwi ami lo wena ngimthume kona akakwenzanga manje ngiyazisola igama elikhulu kabi lelo uma uNkulunkulu njengoba sihleli sembethe ingubo emhlophe siphambi kwakhe uma engaphambi kanamhla amendoba nini nje abesethi abantu abami ngiyayisola ngani igama elikhulu kabi lelo usho njalo uNkulunkulu uthi ngiyazisola Samuel nalo muntu engimgcobile ngamenza waba inkosi abekho yini abantu abembethe lengubo esiyembethe la uNkulunkulu athi bayibabuka khona athi ngiyayisola ngalabo bantu ongathi bakhamla uthingo lenkosazana luma nje phambi kwabo njengoba ihlale luma phambi kwabo lithi hawu ngiyayisola ngalabo bantu abagcinanga amazwi ami igama elikhulu kabi lelo noma ngabe uyini noma ngabe uyinkosi noma ngabe umfundisi noma umkhokheli noma umphathi lithi ke izwi ngiyazisola ngoba akawagcinanga amazwi ami ungakwenza okunye mhlawumbe uNkulunkulu angakunaki kodwa lo ungawagcini amazwi kaNkulunkulu kuyamtunula ngaphezulu kwazo zonke izinto isho njalo lencwadi lesifunda uma esephendula lo muntu esefikile uSamuel uthi uNkulunkulu lalela ukuthi akutheni kuwe uthi uyayisola ngoba wagcina ukuthi yokuthanga wagcinile amazwi ngibuya khona empini ngihlaselile nganqoba ngabuya naye inkosi yakhona nansi ngihamba naye uthi lo ngiyakuzwa usho njalo wena ngokubona kwakho ngoba ungenile endlini yenkosi uthingo wacinga okuthandayo khona ubona sengathi wagcinile amazwi akho akangibuze lokhu kukhala engikuzwayo kwezimvu nembuzi okwani khalani uthi lokha sithoma sesikhula lonke sasesithola izimvu nenkomo ezinonile sasisiqhuba sizohlabisa uNkulunkulu uthi cha ngijimele ebangweni basho njalo bafana uma isimemezele inkosi yamaqala basukuma bagcuma ngabo bonke labo bantu abasebenza ngaphakathi bathi awusanitholi iphalishi lo muntu ugcotshelwe iphalishi kuba sidle iphalishi uthi-ke uNkulunkulu ugijimele ebangweni awubenzanga lokho ebengikuthumela uthi-ke yikho enye ngiyisola ngawe ungabe ngibuze
lawo manoni alezi inkomo nalezi zinto ayini alutholuni phambi kaNkulunkulu kunezwi lakhe na kukhona yini ukunona kwenqama nokwenkomo nokwembuzi nokwani okungedlula izwi likaNkulunkulu uma ungayigcinanga izwi likaNkulunkulu noma ungaphatha amanoni angakanani uNkulunkulu ngeke awabuke nokwabuka namhla abantu basho njalo bathi siyakwenza konke asishiye sikwenza siyahamba inhlangano siyavunula siyagida cha akulutho konke lokho uma ungayigcinanga izwi noma ungavunula ugide noma ungagida kathathu ngosuku akusho ngoba lo umgidi owakho awulotshiwe ndawo akusiyo umnikazi ngoba lo mgidi awumase ukhohliwe akanye inkumbuzo ushamba kathanga mayifika ehla esitimeleni esasiphume eNtabazo wafike wagida cha umgidi wenza kamva owakhe kushembe ukaNkulunkulu asingidi ngokuthanda kwethu uma ingawubusisanga noma singawugida kanjani awunamsebenzi ngeke ubalelwe indawo ngoba thina asibizelanga ukuzosikhonza thina asibizelanga ukuzoba kakhulu phezu kwethu siyabizelwa ukuzawugcina izwi ngoba uma singaligcini izwi likaNkulunkulu uNkulunkulu uzayisola ngathi manje yini ezawusehlela uma sekunjalo ngoba uthi mayikhuluma la uthi ke la umkhosi ebengimnike bona lo ngiyamephupha lo mkhosi baseNazaretha bokuba sibizwe ngabantwana bakaShembe namhla ngiyamephupha abantu ababo ngoba angiwagcinanga amazwi abo lo mkhosi bokuba mhlale phambi kobuso bukaNkulunkulu uNkulunkulu anenzele konke okuhle ngiyamephupha ngoba angiwagcinanga amazwi abo ngiyayisola ngami le incwadi ebengiyifunda ivesi lamashumi amabili nesikhombisa lithi uSamuel esaphenduka ukuba ahambe wabamba umphetho wengubo yakhe yadabuka uSamuel wathi kuye uJehova ukwamukile umbuso wakwaIsrayeli namhla unike umhlobo wakho olungileyo kunawe futhi ithemba likaIsrayeli akuliguquka ngokuba asiye umuntu ukuba angaguquka unjalo uNkulunkulu uthi wena ngesikhathi ungakazazi ukuthi uyini angikwenzanga yini waba yiNazaretha ngesikhathi wena ungakazazi usahamba udla konke okubi ngesikhathi wena usandinda angikumisanga yini ngakwenza wambatha ingubo emhlophe na ukhona emphakathi kwethu ongaba khona la sikhona uma engabiziwe uNkulunkulu baningi abantu abahlakaniphile ongayikhuluma nabo le ndaba yokuNazaretha ayizwe kodwa uma uNkulunkulu engamkhethile awungeke ungene umoya phakathi kuye umenze ukuba ahambe lapho sihamba khona uma esekuzwile konke okushunyayelwayo
kufanele kungena umoya ngaphakathi kuye kahlembe umoya kaNkulunkulu umenze ahambe lapha sikhona. Usho njalo ke uSamuel uthi uNkulunkulu uthangibuze ukuthi akuye yini okwenza waba yinkosi na. Namhlanje awathinanga amazwi kaNkulunkulu. Namhlanje awubange kusawagcina amazwi kaNkulunkulu. Njengoba siphambi kaNkulunkulu asinakungcoliswa muntu. Uma kusingcola thina kuyawuba sisingcolise thina. Akekho umuntu ongaqhamuka singcolise. Uma sifuna ukungcola siyawubonakala ngokuthi siwedelela amazwi kaNkulunkulu. Sihluke akukho ukuhlubuka okudlula lokho. Kuba uNkulunkulu akhuluma izwi thina siliphikise. Njengoba sihlangene ngaleli sabatha ngiyakusilela lethu. Asitalanga kuthangi savumelana ukuthi namhla kuzawuba isabatha. Cha, elakho uNkulunkulu sanikwa uye. Savuma. Bese treswe Tina inkosi Senchora ukuhamba kwethu kuyasinda. Ngoba uSathane uyabonisa abantu. Abantu uSathane abamhlakaniphele. Abaze bayikhathaza nokuthi mabehleli bazibuphe amacala onke. Kuthi manje masike kangena uSathane angaqhamuka kanjani? Akekho umuntu okucabanga lokho. Siyasibona kuhle bonke okuphambi kwethu. Bese sicabanga ukuthi uSathane wasusile amehlo akhe lithi wabheka kwenye indawo. Kanti cha. Ngeke wasuse. Njengoba sapha nje sibukela ngathi siyingcosana. Kodwa uSathane sibaningi kakhulu. Ngoba kufanele ngabe silana. Kufanele ngabe nathi sibalwa kanye nayo inzuzo yakhe le eningi ebatshazwayo. Nayo ezibabaza yona. Nayo ezibabaza yona. Manje noSamuel wayengaqali ukwenza lokho. Oqala wathi mayibuzwa wathi ngibona abantu bengibalekela. Wathi ngibona abantu bebaleka. Ngashisa umnikelo. Namhlanje uthi kha lezi nkabi siqhubha nje ngoba zinonini.
siyoyishisela uNkulunkulu wakho babeza ushisa zibe ngaphi ezisalayo zazi yawushona zona kwakuyimpango wayiqamba amanga wayikhuluma ngoba wayesebanjiwe ebangene esonweni esedelele izwi likaNkulunkulu namhlanje abantu bathi yonke le mibuzo abayibuzayo bashunyayezwa ngayo njumayelo nayifica kuphakameni ukuthi wamzwapha ukuthi ifanele indoda mwangele indoda injumayelo kashembe leyo yona into nathi manifika nawe nifundisa yona awuzange nifundise ushembe lokho usathane umfundise lawo mazwi noma wanambitha nje awanawo umoya kaNkulunkulu anomoya wokungcola okubi anomoya wobumnyama anomoya wobumnyama kodwa uma wakhuluma uyocabanga ukuthi ukhuluma kahle umuntu azalinganise nganje lezi ngane zami njengoba ngakhele umuzi nje usho ukuthi sekofika umuntu nje Umuphi lo muntu uzokhuluma ngawe khuluma ngani Lungile nazi izimbu zinonile lezo khuluma ngazo leli izwi litheni lona litheni izwi anishongo ukuthi ungashiyi lutho uma uNkulunkulu ebefuna ingqama ezinonile ubengakutshela ngani pho yena athi cha ubongisiza ke phethe ezinonile ongiphathele zona lamazwi awakhulumayo akhulunywa uNkulunkulu noma akhulunywa nguwe how wena ungani usho kuwe uthi wena ngakwazi ungakazazi wena namhla kuqhamuka ukuthi wena ubusuhlakanipha ngaphezulu kwaNkulunkulu omkhonzayo ukwazi ukubona izinto yena uNkulunkulu angakwazi ukuyibonela yena lo kuhlakanipha kwakho okukhulu kangaka kusho ukuthini usho ukuthi nawe uyingxenye yombuso wezulu ma uNkulunkulu efuna ukwenza into uyabiza wena athi woza la sifana sizakwenza njani manje busubeka nawo umbono wakho ezulwini Paula yena ngenza konke lokhu wawuphi wena manje wena wazi konke hlakaniphile kakhulu kangaka Ngikhuluma ngezwi kaNkulunkulu ukuthi uma sihlangene kanje izwi likaNkulunkulu lingasasho lutho kithi ukuhlangana kwethu akukho akulotshiwe indawo noNkulunkulu akakuboni futhi akanandaba nawo singahlangana nje senze sikwenzayo simbathe noma ingubo ebomvu noma imhlophe noma injani kodwa yena akekho la akekho la ulapha la kugcinwa khona izwi lakhe wayishiya izimvu zikaSawuli wahamba waya kuSamuyeli ohleli yedwa ongenalutho wathi sengifikile ngizokhuluma nawe akayanga kuSamuyeli akayibonanga lezimvu ezilonile uthi uSamuyeli khuluma uthi hayi ngizokutshela ukuthi lo muntu ngiyayisola naye namhla uthini wena uthi ubaningi nobani ngoba lokuningi bakho uNkulunkulu akakuboni into ayibonayo uNkulunkulu inye ubona umbodi ozawubelwa wena wedwa nje ngekho umuntu wesithathu ngekho umntana wakho ngekho mzala ngekho bani busuka ngena wena bese kuphelile lokhu kuningi ke ngaleli langa kuyobe kukuphi unamanga emshembe lo omlandelayo mayithi ngeza ngedwa la kulelizwe yawuphuma futhi kanjalo ngembethe lutho noma ungamembese umuntu mayesethule esefile kuyafana nokungamembesi ngoba akaboni ukuthi akembethe akanaso ukuthi isikhathi salokho
indaba enkulu ngayo umphefumulo wakhe ukuthi indawo uyayithola yini yona uShemba asibizela yona akasibizela uShemba ukuthi sizoba baningi cha asibizela lo ithi indoda yakwabiyela ayembathi ngubemhlophe yayifikile izongibona eThembezini indoda isikhulile kakhulu indala yayisisebenza ithi ngo-1947 yayisebenza lapho eMgungundlovu eplazini lomlungu ithi bahamba ngeloli yayisiwa lapha elolini iloli laseligibela phekwa wabuthwa nje sekuthiwa hayi kuyobonakala phambili ngoba usaphefumula uthi waphila-ke la engazi yena usaphila nalaba sekubonakala ngokusa uthi-ke baba into engiyikhulumayo yinye uthi ngazibona uthi ngabona ngihamba ngokomphefumulo uthi ngaye ngafika ezweni elizayo uthi ngathi bangifika kuleli izwe uthi ngafika umfula omkhulu lo muntu engikhuluma ngaye maNazaretha akayimbathi ngubemhlophe uthi ngafika umfula omkhulu ngendlela engakwazi ukulinganisa ngayo uthi ngafika abantu abaningi abayizigidi uthi laba bantu akekho okhulumisa omunye akekho futhi onendaba nomunye uthi bayehla bayenyuka labantu uthi lo mfula uyakhukhumala ube mkhulu kakhulu uthi angeke ungene kuwo ngingeke uzungene uthi ngafika ngababuka labantu uthi akekho uthi bayasebenza kakhulu bayehla abanye bayakhuphuka bafuna into eyodwa bonke bafuna ukuwela lo mfula awuvumi uyakhukhumala phezulu ubuze uvuleka lapha kuwela umntabe munye bathi bagijima bayakhona bafika usuvalekile akasho ukuthi ngafika umuntu oyedwa ehlenyuka cha uthi wafika kaningi la uShemba akhulume ngayo wathi inkulungwane ngegidi zimila ze yezinkulungwane zimila sosisi basuka izwi akukho lutho olunye lwabefika sonjalo Shembe yena wabafika befika uthi ngabafika befika bandaba bemila esigodini sosisi uthi abanye bembethe ingubo emhlophe uthi sekubonakala kancane ukuthi kwakunguNazaretha bonke bakhala ngento eyodwa bathi salizwa sehluleka ukugcina yini na bakhohlwa ukulinda bahlala phakathi komzi wasePhakameni bakhohlwa ukulinda kwasebamnandi kwasebaneyihlobo ezizinhlobo ngeyinhlobo lapha ePhakameni kwabamnandi zabaningi izinto abangakhuluma ngazo hayi le ndaba esinayo namuhla kanti usathane uyababuka uyathokoza ngabo baqala manje bakhesa bakubona kunelutho bakubona bangakwehla bakubona kunjani nokunjani zafika insuku zokubahambe emhlabeni bahambela kulokuhlupheka ngoba umuntu mayisiphuphu uyacabanga ukuthi khona elinye ilanga lokuphenduka alikho ilanga lokuphenduka yilo leli sikulo ungacabanga ukuthi ngizawube ngiphenduke kusasa
hayi lesono sami make uthi ngiqhubeka nokuinsuku ezibili kuyothi ke ngolwesihlanu bese ngisiyeka bese uyaphuma umphefumulo ngolwesine kusiwenze njalo bese wenze njalo ngoba yonke lemisebenzi zawuma phambi kwakho leli izwi ke yilo leli labulala lenkosi uthi lo uNkulunkulu namhlanje lokuphutha lo bukhosi enganginika bona ngizokunika umhlobo wakho ngoba lo engizokunika akakhathalele konke lokho awukhulu kuye enhlizweni yakhe ukuba agcine izwi lami nami ngimenywe kanjalo akakubizanga uNkulunkulu ngoba ningenasono kodwa ubefuna abantu abalizwayo izwi lami befuna ukukhombisa umhlaba ukuthi noma ngedelelwa kangakanani izwi lami noma lingedelelwa kangakanani kodwa bakhona ababili nabathathu engabazuza inhlanhla ke enkulu leyo lokuthandwa kwenu ningakwenzi ize Incwadi kaMateyu isahluko samashumi amabili nambili awukala evesini lesishaka lombili khona wathi ezincekwini zayo umthimba sewulungile kodwa abamenyiweyo babengafanele ake nihambe niye enhlanganweni yezindelo nimeme bonke enibafumanayo beze emthimbeni lezo zinceku zaphuma zaya ezindleleni zabutha bonke ezabafumanayo ababi nabahle umthimba wazala abahlezi ekudleni leli gama ke elithi wazala liyisixhosa umthimba wagcwala ababehlezi ekudleni inkosi ingenile ukubona abahlezi ekudleni yabona khona umuntu ongenangubo yomthimba yathi kuye mngane ungene lapha kanjani ungenangubo yomthimba na khona inkosi yathi ezincekwini mmokeni izinyawo nezandla nimthabathe nimphonse ebumnyameni okungaphandle lapho kukhona ukukhala nokugela amazinyo abamenyiwe baningi kodwa abakhethiweyo bayingcosana besihleli kanjalo isihlabelelo sethu siyavuma sithi nanti izwi lomemo liyamema bonke abantu ngempela kwasebanjalo base buyafika so njalo kumnikazi womthimba uthi hambani nempambanweni zemgwaqo nibuthi lize noma ubani nimficayo nithi akezela emthimbeni ngoba laba abantu ebengibabizele lo mthimba abafiki babanjwe yiloku naloku kwabo base bebizwa ke bonke abantu noma ubani bangena lapho bafike bembatha lengubo emhlophe wayesefika
wafika-ke umnikazi wayesema phambi kwabo sebabuka wayesefinyaniswa yedwa umuntu ongayimbethe ingubo yomthimba wena ungene kanjani phakathi kwabantu bayesithi bamkhiphe wakhishwa yithi-ke inkosi uKristu mayikhuluma eyichaza lento uthi la phakathi kwalo mthimba babaningi bemenyiwe meze emthimbeni uthi kodwa phakathi kwabo kwakukhona abakhethiwe iyakuchaza-ke inkosi yasekuphakameni ukukhethwa ithi ukukhethwa akufana nokuba uma siphuma lapha kusasa siya emshadweni uthi siyabe sibaningi emshadweni sibukela kukuhle uthi kodwa sonke sifuna ukubona umakoti nomkhwenyana ngoba ibona abantu abakhethiwe la thina sonke siyimena sizobuka abantu okuyibona abakhethiwe yilaba babili namhla kunjani la eNazareth abekho abakhethiweyo nabamenyiwe uma kunomshado babangaki abakhethiwe abantu babili bese bebabaningi abakhona nabaze bahlabelele bagide benze konke bakuhlabelele bagide baze bedlule umakoti nomkhwenyana cha kusiwo wabo abakhethiwe imena lezi egidayo akusho ukuthi asizokhuluma ngabo sizokhuluma ngabo kodwa abalutho bamenyiwe wazoba ufakazi namhlanje bayafakaza bahambe betshela abantu bethi hawu laba bakhona nje kodwa hawu bancane bakhuluma ngabantu abakhethiwe ngoba bona bebekhona kodwa bemenyiwe ukuba bebekhethiwe ngabe bayizwile akusibo bonke abantu shemba bayikhulume kubo ababemi esigodini sosisi bakhona ababemile abanye abamanga bedlula wabafika phambili amen wabafika kulo mzo ingcwele bakhona abangenayo abakhethiwe manje namhla sikulezi indawo zasophongolo bathi abantu sizokwenzani sizohlukumeza abantu bangasibani cha asizile ngalokho size ngalokho kunye size ngokukhethwa amen uNkulunkulu usikhethile wathi asithwale lo mthwalo wakhe sihambe kuzo zonke indawo nezinkulu nezincane sifike sibatshela abantu bakulezo indawo ufile ulande wayizifela ilongo besikhuluma
wokulandelwa izizwe ufikile. Akashongo ushembe ukuthi siyawubuye sihlale ndawonye. Cha. Wathi ngiyinseni bantu abami nenze lokho engikwenzayo. Ngempela ke abayeze emva kwakhe benze njalo nathi similapho. Sithunywe uye thina. Asize inyezi ndawo asesabi lutho. Akukho la sinamahloni okuyakhona. Nasenkantolo siyaya. Nomhlaba wonke uyasibona. Asibozwanga lutho. Asifihlwa muntu. Asinazo neenkuni zamasosha ezimesangeni zivimba ukuthi singabona. Cha. Ngoba silandela undaba zavela obala ngoba zavela emehlweni amadoda. Nathi esawuphuma ngesihlalo. Basibone. Wena ongasithandi uneshwa. Indaba yakho le. Indaba yakho le. Indaba yakho le. Ngithika yini? Ningaku delay ukhethwa kwenu uNkulunkulu. Nibonge ngeindlela zonke. Nakuyo uNkulunkulu nibonge. Noma nikhuleka nibonge inkosi siyabonga. Ngoba sasingakwenzele lutho. Kodwa wathi mawusibheka wasithanda. Wathi mawufika phambi kobuso bethu waba nomsa. Wasibuyisela lapho ubuyisela khona abantwana bakho obakhethileyo. Singenze lutho. Ngiyayikhuluma ngendaba eyayikhulunywa umfundisi Nene ephethe inkonzo ngelimilanga ePhakameni. Uthi ushado wasibiza singelutho. Uthi sasingelutho ushembe kodwa wasibiza. Wasibeka lapha phambi. Nanamhla ke kunjalo. Into engebongo yileyo. Sithele isitabelelo sethu, sithe siyadinga. Sidinga ezokumbonga, thina esabizwa sasabela. Baningi abantu, shamba ababizile, abasabelanga. Abanye bawufakazi, baye bakubizele ekuteneni. Bathi cha iqiniso siyalibona kodwa manje abize lokhu nalokhu munye wesaba ingane zakhe, munye wesaba umkakhe, munye wesaba indoda, munye wesaba. Kodwa khona abantu abashiye yonke into. Kunengane la zabantu encane. Shiya abayeni bazi. Cha. Landela uNkulunkulu uthi lento ayizulungisa ndawo. Kunamadoda lashiya ingane zawo. Athi hayi uNkulunkulu ekhona ngiphelele ngeswele lutho. Manje uNkulunkulu ngabe simbonga ngoba usembesile yena ngothando lwakhe lwasezulwini. Abanye sibabonile siyababona begodola. Asifisi ukuba yibo. Abanye siyabahawukela sibadampela. Kodwa ngisho sithi selolisandla iminwe ayifikeli kubo. Manje uyamsiza kanjani? Awumsiza kanjani umuntu uma welolisandla iminwe ingamthinti nokumthinti? Abanye baliwe ezulwini. Abaliwe emhlabeni. Sho njani inkosi yasePhakameni? Ithi khona ukwaliwa. Ithi khona nokwasezulwini. Waliwe lapha emhlabeni, waliwe nasezulwini. Asazi ukuthi ke kusweni nabantu abanjani. Kodwa abantu abathi besuke bekhona lapha phakathi kwethu, bebe benenhliziyo engaphelele. Kube kunezinto eziningi abayisolayo. Abanye babone ukuthi kulula lokhu nathi singakwenza, kodwa mina ngiyahlupa ngiboni. No, ushando wayezokwenza ifa nje lezingane zakhe.
ziphi zona babe bengibuze mina abafana ngisebenza nabo Madam Chamber usebenza kangaka awunayo imoto phuma emzini omkhulu kangaka la ungaswele khona lutho ngithi mina uNkulunkulu uyashumayela bathi ushumayelani ngithi mina ushumayela kona lokho ukuthi nina eniphume emzini engenakho lokho nicabanga ukuthi khona kithi nineyimoto mina anginayo ngoba lo muntu wayethunyiwe wayengathunyelwa ukuthi azocela mina wayethunyelwe ukuthi imphefumulo yalabo bantu abathunywe kuwe ihambe iya la kufanele iye khona uthi mina ngiyintshumayelo ufunda kimi incwadi nje phelele ebhaleni angithi ngiyabona bathi unestala ngoba uphuzi awubheki kodwa manje imoto phela ipi uthi mina ayikho uma-ke wena uyinazaretha sihlala nawe hleli ngokuhlubuka cabanga ukuthi njengoba ngilana nje kwacima kanjani indaba yakho leyo angimxoxela isimanga udokotela wathi ake ngibuze njengoba kuthiwa lapha kwaShembe kukhonzwa uShembe kukhonzwa mphi uShembe khonzwa wena noma kukhonzwa awumunye wena mpilo uShembe ukhonzwayo athi minayo khonzwa uNkulunkulu ngwayisema cha awuchazi naye khonzwa uNkulunkulu na uShembe waqala wakhonza eWeseli uthi hawu ndinayo wakhishwa ukuthi babengafuni umbhabhadisa ngendlela okwabhabhadiswa ngayo uJesu wathi cha mana kwenzekani ngasengiphila ngathi wadlula waya kuLishikha we-African Native Baptist wakhonza kuye ngoba yena ezombhabhadisa emanzini ngithi kodwa wathi mayesefika uLishikha ezobabona wathola uShembe akasayifaki icathulo endlini yesonto wathi uShembe yini sekwenze njani wathi cha uNkulunkulu ongibizile uthe ngayifaki icathulo endlini yesonto ngithi wayesembiza kuLishikha esethi cha Shembe sengibonile cha wena ubizelwe ukuthi ube khona kulezi inkonzo zethu uNkulunkulu khona into akubizeyo hamba uyoshumayela leyo uthi nayi qhubeka ngizwe ngithi nalalela lo muntu engikhuluma ngaye uhlala iminyaka eyama-25 phakathi kwabantu washiya ibandla elingangabantu abayinkulungwane ezama-60 ngo-1935 ngithi kodwa waze wahamba emhlabeni engazange azakhele indlu wathi ukwenziwa yini ngathi mina ukuthi wayethunywe ezulwini wayethunywe uNkulunkulu ngithi uyakhumbula ukuthi ngo-1914 kwashaya umthetho wokuthutha abantu abamnyama indawo uthena umlungu lo engikhuluma ngayo ngithi-ke ubaba mkhulu wayethatha iminikelo athenga indawo bonke laba bantu abadingiswe abelungu abathatha ahambe babeka ngoba iyona uNkulunkulu ayimthume kulaba bantu ngazange ayithenga imoto ngithi waye umakhelwane oJandube benamabandla ngaphansi kwalapha base behamba ngeyimoto uShembe akazange ayithenga imoto wathi hayi usobaba uthi utayi lo muntu wayethunywe uNkulunkulu uthi Shembe sesifile imvula manje awuthandaze phela sitholile la indaba yenu le amen kufanele ngaba ninamahloni ngayo ngihambe nikhuluma njengoba ngikhuluma nje nawe ngesabi kodwa manje uSathane ufika phakathi kwabantu abanibazisi balibala izinto engenamsebenzi baqethela abantu ababethi kube mhlophe nje abantu bahle nje ngiqale phansi ninukane ngile umkhuba engawazi hambe nikhombana ngakwenzi ngamdumaza uShembe ngamdumaza uNkulunkulu umuntu la kulokukholwa uyakhokhelwa umuntu uyambiza nje ayisuthi woza ngapha sihlalela phansi cha ngibona ngathi uhamba kanje hayi le ndlela ihamba la idlulela ibisifikisa la usuphambana noNkulunkulu
uthando alukho luludlula lona uma umuntu umthanda uyamkhokhela umbuyise ngoba njengoba siphelelelana yini ushemba akazange sifisa sikhombisa umgodi abantu abamnaka umgodi la ngizolifaka khona abonayo cha azange kusho lokho yethu ubekhokhela ubaba mkhulu umuntu eselelela ocansini esehamba emhlabeni aha uthi ubaba wabo ababiza bemenyanga izulu ugula intombazane kwabo yakwaNgcobo wathozana wahamba nabo isihamba emhlabeni wayoyikhokhela phambi kwabo wabaguqisa la ekhona uNazaretha wathi khuluma mntanami wathi kunjani uyayibona indlela angazi kuyaphendula ethi ukhona ufuna ukuthi uma uhamba sale kulungiswe yini obe yakho ebingahambi kahle la eNazaretha sibizelwe lokho ukuthi wena ngikugone noma ngabe kuthiwa usunjani ngikugone into eyodwa ukuthi uma kungenzeka nawo umzuzu wokugcina sekusele nje into eyodwa uthi yenzeke kuwena uphuma umphefumulo uyikhethe inkosi yasekuphakameni uphenduke ezonweni zakho sekuphelile amen sekuphelile ilikona lokho esihlalele la amen asihlalele lana ukuzolukana amaphapha ningakwenza ushemba nganifundisanga bona basho ushemba ukuthi umuntu onesono akakhulunyiswa la emgwaqweni noma ngabe seningcwele kangakanani uma seningene lelo demon ngokwazi ukuthi ngihlubukile la eNazaretha umuntu uyakhulunyiswa eNazaretha umuntu uyakhokhelwa akalahlwa akushiwo ukuthi umubi awusafanele ukukhulunyiswa umuntu uma wenza lokho unedemon uswele wena abantu abakukhokhelayo ngoba ulahlekile akusikho ukuhamba kwethu lo cha akusikho ukuhamba kwethu lokhu kuqoloda okukhona impawu eziphelele zokuhlubuka umuntu oqolodayo usuke ehlubukile ngoba uhambo lolushayisa uvalo umnikazi walo wahlala phakathi kwenu isikhathi eside kakhulu baba ngilolu hambo uhambo lwabantu abajabulayo abanesikhathi sokuhamba bekholo beshaya ingoma emgwaqweni bethuka inhlamba bembethe ingubo emhlophe qala nini lolu sizi nalezi nyembezi ziphi namuhla mase uhambo lokuqoloda nolwengoma nolokujabula lezi hlabelelo zawuthathelelwa ngubani zawuyihlabelela kanjani sikhuluma into engekho phakathi kwethu asinakuhlutshulwa muntu siyakuhlubukela thina akekho umuntu okufanele akuhlubule ngoba ushembe ufundisa wena wakhuluma nawe
Mawuza uhlubuka uwe ozawuvula amasango ungene usathane kuwe. Ngiyabonga. Ngoba uNkulunkulu umenzile nabakhona. Amen. Mhlawumbe umuntu oshunyezwa ngaphezulu kwethu sonke yini ngoba nangesikhathi inkosi ikhuluma lento azange kube into yangikhathaza kakhulu emoyeni wami ukuthi inkosi ziyakhuluma nami ngoba ngiyani. Kwaze kwafika ikhathi la ngangengifise khona sengathi uNkulunkulu angayidlulisa lento ayise kwenye indawo sengikhathaza kakhulu ihlale enhlizweni yami ngahlupheka kakhulu. Kwaze kwafika isikhathi la ngangibona khona ukuthi awenza inakwenzeka kodwa izinto eziningi esezenzekile ngesikhashana nje singaka ziyangethusa ziyangikhombisa ukuthi cha uNkulunkulu wena uyafana nje nobhoko lwakhe lento ngeyakhe uyazenzela. Amen. Manje-ke ngoba-ke uNkulunkulu ungiphile ingqondo njengomuntu mina ngabe ngikholwa ngaphezu kwenu ngoba izinto eziningi uNkulunkulu zenza phambi kobuso bami. Angakhulumi ngalutho ngezinto uNkulunkulu azenzayo ngesaba ngoba ngingazi mhlawumbe ngawuthi ngiyakhuluma laba bantu bese becabanga ukuthi ngikhuluma ngami. Cha, anginakhuluma kodwa ngiyathanda ukusho phakathi kwenu ukuthi uNkulunkulu alibizile ukhona phakathi kwenu. Amen. Uyabonakala nomsebenzi awenzayo uyamesabisa uSathane. Amen. uSathane bayicabanga ngani kuze kusebhekile akhakhazele bese ngathi kuzothwa napa laba bantu la esangweni. Ngoba uyazi ukuthi makukhulunywa ngani kukhulunywa ngani. Uma ubaba mkhulu esehambile kwakuzoyiwa entabeni ufika umuntu ubaba ephakameni mase kwethiwe entabeni uthi baba ngizobonga bengezibuya entabeni ngoba amandla bengenawo kodwa ngithengilele kulezi insuku okuzawuthuthuka ngazo ngabona ubaba mkhulu wathi hawu mntanami awuyini entabeni na uthi ngathi cha baba ngini uthi wathi yini ngathi cha amandla nginawo uthi wayesethi awungadumala mntanami uthi wayesethi njengoba senahamba nje phambi kwenu abantu abasangiboni uthi kodwa ubani dlula niya entabeni uthi bayaphume bonke uthi bayibuke bese bethi nangu shembe ngisho lokho-ke nami ukuthi bengiphikiwe kwathiwa nikho nibane nibathathu ninjani kodwa namhlanje amanga ehlukene neqiniso lawo khona.
ningayeki-ke lokhu elikwenzayo. Ningayeki ukuthi nimveze ushembe ukuthi ukhona. Ngoba laba bantu abangayimbathi ingubo emhlophe bakhathazekile kakhulu. Kwenziwe yini uNkulunkulu ahlule uSathane? Cha, nina nizofakaza ukuthi uNkulunkulu akehlulwanga. uNkulunkulu akehlulwanga. Maye behluliwe uNkulunkulu ngabanikho. Kodwa uNkulunkulu akehlulwanga. Babecabanga ukuthi zawusani ngeke. Kawusanje kuphelile. Bese kuqoqa nje kube ihlawa. Kuthiwa hawu bandla. Hawu Nkosi yami lokhu uthi ngokwakuthi kuyazama. Sakudumaza. Sabeko wethu. Kuze bazi abantu bakwaShembe ukuthi abayeke ukuhamba besikhethele. Nathi siyakwazi ukubona kusifanele. Moya kaSawuli. Ngithatha mina sengiyakwazi ukubona ukuthi izinto ezinomile zifanele uNkulunkulu. Kodwa lo uNkulunkulu yena okubekile wena waba inkosi. Into enjani le? Umcabango wabantu. Umcabango wabantu. Hlale bacabanga ukuthi njengoba silana nje sihleli ngokuhlakanipha. Cha, sihleli ngokuhlakanipha. Sihleli ngokuhlakanipha. Ingoma yamakhulu amabili namashumi amathathu nesikhombisa. Ngiyathanda mina ukukhonza
Wasibiza ngomsana ngothando lwakho wasibeka Nkosi phambi kwakho siyacela ke Nkosi uba usigeze ngensipho yakho yasezulwini sifanele Nkosi ukubizwa ngabantwana bakho uthando lwakho Nkosi likhulu ngoba Nkosi usizuzile wena sekwaliwe kwathiwa ungatholi lutho namhla ke Nkosi siyabonga sibonga Nkosi uthando lwakho osithanda ngalo siyacela ke Nkosi sigcine Nkosi emseni nasentandweni yakho seluse Nkosi ngemini nangobusuku sibikele Baba esontweni esidla imphefumulo yethu ukuba Nkosi sigcine singabakho usiphe Nkosi isibindi sokuhamba indlela yakho usiphe Nkosi namandla okwehlula uSathane usiphe Nkosi nomoya omsha wasezulwini ngokuba Nkosi sivume okubi sibuyele kuwe siphelele Nkosi othandweni lwakho
Siyacela Nkosi waloba amagama ethu encwadini yakho. Lapha Nkosi uloba Nkosi khona abantwana bakho obathandayo wena. Siyacela ke Nkosi ukhumbula amakhaya obaba bethu. Uhambele kubo. Wandise Nkosi umoya wakho wobungcwele phakathi kwalezi Nkosi. Ube nathi Nkosi ezindleleni esizihambayo. Noma Nkosi siyokukhonza, noma Nkosi siya emsebenzini yezandla zethu. Nayo Nkosi leyo umsebenzi uyibusisa. Isiphilise singadingi Nkosi singesweli. Siyacela ke Baba ukuba ukhumbula abazali bethu nezihlobo zethu nawo baba mkhulu nokhokho bethu. Singabazi Nkosi ukuthi baphelela laphi kule ndlela eza kuwe. Ubabone Nkosi, ubadonse, balethe kuwe Nkosi abanamacala ubenze bakhulume. Sibacelele kuwe Nkosi intethelelo ngoba wena Nkosi uyabathanda uthethelela bonke Nkosi abantu. Namhla ke Nkosi ukukhonza kwethu akuze kuwe. Ngesakho sodwa isandla nanini kuze kwephakade. Amen.